Fatiha suresi Mekke'de düşkön 7 ayattan turat. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Merimdүү ырайымдуу Аллахтын ысмы менен. Бардык мактоо аламдардын эгеси Аллаха болсун. Өтө меримдүү жана чексиз ырайымдуу. Жаза кыямат күндүн падышасы. Биз сага гана кулчулук кылабыз жана сенден гана жардам сурайбыз. Сен бизди туура жолго жолдогун. Өзүң нимат тартуулаган адамдардын жолуна, ачууңа дуушар болбогон жана адашпагандардын жолу. Фатиха сүрөсү көпчүлүк алымдардын пикири боюнча Меккеде түшкөн. Жана ал Кур'ан-ы Каримден түшкөн сүрөлөрдүн алгачкыларынан болуп эсептелет. Мындайча айтканда Фатиха алгачкы түшкөн сүрөлөрдүн үчүнчүсү. Эң биринчи Икро сүрөсүнүн 5 аяты түшкөн. Андан соң Вахи бир топ убакытка чейин түшпөй токтоп турган. Кийин Муддассир сүрөсүнүн башкы 5 аяты, андан соң үчүнчү болуп Фатиха сүрөсү толугу менен түшкөн. Кээ бир алымдар Мадинада түшкөн дешет. Ал эми кээ бирлери Фатиха сүрөсү 2 жолу Меккеде намаз фарз болгон учурда жана Мадинада кыбыла өкүмү өзгөргөн учурда, мындайча айтканда Байтул Магдистен Байтуллохо өзгөрүлгөндө түшкөн деп айтышат. Демек толугу менен түшүргөн сүрөлөрдүн биринчиси Фатиха сүрөсү десек туура болот. Фатиха сүрөсүнүн кереметтери, артыкчылыктары, пайдалары, фазилеттери жана аттары тууралуу таанышып билип алалы. Биринчиден Кур'ан-ы Каримде эң улуу сүрө Фатиха сүрөсү деп айтылат. Абу Саид радиаллаху анху риваят кылат. Мен бир жолу мечитте намаз окуп атсам, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мени чакырып калды. Мен жооп берген жокмун. Намаздан бошогондон кийин келдим дагы, о Аллахтын элчиси, мен намаз окуп жаттым эле деп жооп бердим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мага Аллах таала Кур'анда: "Эй ыйман келтиргендер, Аллах жана анын элчиси силерде жашоону бере турган нерсе, демек дин үчүн чакырса, чакыруусуна жооп бергиле, кабыл кылгыла" деп Аллах айтпады беле? Эмне үчүн сен мага жооп берген жоксуң? Деди. Анфал сүрөсү 24 аят. Мындайча айтканда Аллах таала жалпы адамдарга бардык абалда пайгамбардын чакырыгына жооп берүүгө буйрук берип атат. Анан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Саидке: "Мен сага мечиттен чыгардан мурда улуу Кур'ан-ы Каримдин сүрөлөрүнөн эң улуу сүрөнү айтып беремби" деди. Кийин колумдан кармады. Качан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мечиттен чыгайын дегенде мен: "О Аллахтын элчиси, мага эң улуу сүрөнү үйрөтөм деп айтпадыңыз беле?" дедим. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мага: "Бул улуу сүрө кайра кайталануучу 7 аяттан турган Кур'ан-ы Карим" деди. Булак Бухари. Демек мындан Фатиха сүрөсү Кур'ан-ы Каримдин эң улуу сүрөсү экени билинип турат. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу Убай ибн Каб радиаллаху анхуга барганда, ал намаз окуп жаткан эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям чакырды эле, ал дагы намазын бузбай жооп бербеди. Убай ибн Каб радиаллаху анху намазын жеңилирээк окуду дагы, андан кийин пайгамбарыбызга барып: "Ассаламу алейка, о Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям" деп салам берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ага: "Мен сени чакырганда мага жооп берүүдөн кайсы нерсе тосту" деди. Убай ибн Каб радиаллаху анху: "Мен намазда элем" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ага: "Аллах таала Кур'анда: Эй ыйман келтиргендер, Аллах жана анын элчиси силерди жашоону бере турган нерсе дин үчүн чакырса, чакыруусуна жооп бергиле, кабыл кылгыла" деди. Анфал сүрөсү 24 аят. Деп мына ушундай деп айтпады беле? "Эмне үчүн сен мага жооп берген жоксуң" деди Убай ибн Каб радиаллаху анху. "О Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям, иншаллах экинчи кайталанбайт" деди. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ага: "Сен жакшы көрөсүңбү? Мен сага ушундай сүрөнү үйрөтөйүн. Ал Тооратта, Инжилде, Забурда жана Кур'андын өзүндө дагы андай сүрө түшкөн эмес" деди. Ал: "Ооба, сөзсүз үйрөтүңүз" деди.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям sen namazda kantip okuysun dedi da Fatiha süresini okudu. Andan soň menin janım anın kolunda bolgan Allah'a ant içip aytamın. Tawratda da, İncilde dagı, Zaburda dagı, Kur'andın özünde dagı mınday süre düşkön emes. Uşunday keremetli süreni Allah Taala bizge buyurgan eken. Bul 7 gayra kaytalanıcı ayatlar dedi. Bulaktar Tirmizi, Nasai, Ahmad jana başkalar. Munun manisi asmandan düşkön 4 uluu kitepte Fatiha süresinde süre jok. Demek uşunda keremetli süreni Allah Taala bizge buyurgan eken. Bul gasiyettүү, nurlu, paydalı, berekeli ilimlerdi özüne topta olgan süre. Anas radhiyallahu anhu riwayat kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir jolu saparga çıkıp bir jerge toktogondo sahvalardan bir kişi canına basıp bardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağa burulup, "Saga Kur'an'ın en abzel süresinin gavarın bereyim mi?" dedi dağı. Ağa elhamdülillahi rabbil alamin de tilavat kılıp aytıp berdi. İmam Hakim Bayhaqi bulaqtары. Demek bul süre bardık sürelerden uluu bolgondoy ele anı oku dağı bardık sürelerde okudan uluu bolot. Ekinçiden, Fatiha Allah Taala'nın zikrin maktosun, alkışın, anı uluktonun bardığın özüne toptagan. Allah'a bolgon kulçuluktu moyonga alıp ibadat kılууну, jana andan tuura jolda жүрүүnü suroonu özüne kamtıgan keremetli süre. Allah Taala Fatiha süresinde okulgan har bir ayatga жооп берет. Abu Hurayra radhiyallahu anhu riwayat kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala aytat, "Men namazdı Fatiha süresini özüm menen pendenin ortasında ekiге böldüm jana pendem üçün emneni surasa atkarlat" dep aytkan. Kaçan pende elhamdülillahi rabbil alamin degende Allah Taala pendem meni maktadı dep жооп берет. Jana kaçan pende ar-Rahman rahim degende Allah Taala pendem maga alkış sana aytты dep жооп берет. Jana kaçan pende Maliki yevmiddin degende Allah Taala pendem meni uluktadı dep жооп берет. Jana kaçan pende İyyâke na'budu ve iyyâke nasta'in degende Allah Taala bul meni menen pendemnin ortasında jana pendem emneni surasa atkarlat dep жооп berdi. Jana kaçan pende İhdina sıratal mustaqim sıratal lazina an'amta aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddalin degende Allah Taala bul menin pendem üçün jana pendem emneni surasa atkarlat dep жооп berdi. Ahmad Muslim bulaqtары. Bul hadisi kutside Allah Taala Fatiha süresini namaz dep atadı. Bunun sebebi keyber alımların aytуусunda namaz Fatiha süresiz toluk bolboyt. Al эми keyber alımların aytуусunda durus bolboyt. İbn Abbas radhiyallahu anhu riwayat kılat. Bir jolu Cebrail aleyhisselam perişte Peygamberдің алдында oturganda asmandan kırçıldagan ün çıktı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başın götörüp karaganda Cebrail aleyhisselam perişte "O Muhammed, asmandın bul eşigi bugün gana açıldı. Buga çeyin al eç açılgan emes. Jana bugün oşol eşikten jerge uşunday perişte düştü. Buga çeyin al perişte eş düşkön emes" dep aytты. Andan keyin oşol perişte gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salam berdi da "Sizge berilgen eki nur menen kuş kabarlı bolуңуз. Bu eki nur sizden murda bir dagı peygamberga berilgen emes. Biri Fatiha süresi, ikincisi Bakara süresinin akırkı 2 ayatı. Uşul ekönün Fatiha süresi jana Bakara süresinin akırkı 2 ayatынан bir tamga okuy turgan bolsoңуз da suraganыңыз berilet dedi. Muslim, Nasai bulaqtары. Üçüncüden Fatiha süresi Allah Taala menen barlaşuu, süйлөшүү jana sırdaşuu süresi. Allah Taala menen süйлөшүү kançalık şarapattуулuk jana kançalık uluu sıymık. Allah Taala pendege çoğun sıy hurmat görsetip, pendem maga arız muңун aytsın. Men menen şıvıraşıp süйлөшsün. Men anı tilegen kabul kılayın deyit. Anıktan adam balası jaratkan Allah Taala menen baylanışta süйлөшүүдө aga ıkhlastуулuk menen ibadat kılууda biri-biri menen jarışуулар gerek. Төртүнчүдөн Fatiha süresi bardyk oorlarga şıpa. Abu Said Hudri radhiyallahu anhu riwayat kılat. Bir jolu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizdi Allah'tın joluna 30 kişi kılıp çıkardı. Biz Araptardın bir komuna varıp jaygaştık. Bizden kursaklarыбыз aç ele. Anan alardan bizde konoktoğula tamak bergile dep suransak alar 100 yürüp bolboy koyuştu. Oşol uçurda alardan başçısın çayan çagıp aldı. Alar bizden "Silerдің arаңарda çayan çakkan adamga dem sala turgan biri barбы" dep suraştı. Abu Said Hudri radhiyallahu anhu alarga "Men dem salam birok siler bizge bir nerse berbeseňer men kılbaym" dedi. Alar 30 goy berебиз deşti. Abu Said Hudri radhiyallahu anhu "Men aga elhamdülillahi süresini 7 jolu, bir rivayatta 3 jolu, dagı bir rivayatta 1 jolu okuganda al oşol zaman sakay orundan turup ketdi" dep aytat. Anan 30 goydu aldık.
Бирок ал койлор бизге адалбы, адал эмеспи деген ой келди. Ошондуктан биз койлордун бирөөнө дагы тийген жокпуз. Кийин барып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон окуянын баарын айтып бергенибизде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Саид Худри радиаллаху анхуга: сен билбейт белең? Фатиха сүрөсү бул күчтүү дем да. Силер койлорду бөлүп алгыла. Жана өзүңөр менен бирге менин дагы үлүшүмдү бөлүп койгула деди. Бухари, Асхабу Суннан, Тирмизи, Насаи, Ибн Мажа булактары. Куран менен дарылануу материалдык дары чөптөр жана башка дарылар менен дарыланууга тыюу салбайт. Аллах Таала Куранда бал тууралуу ал бардык адамдарга шифа деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кара сейдина кандай гана ооруга болбосун, өлүмдөн башка бардык ооруга шифа деген. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала кандай гана оору жаратпасын, сөзсүз аны шифасын кошо жараткан деп айткан. Бухари булагы. Абдулла бин Жабир радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага: "Мен сага Куран-ы Каримдеги эң мыкты сүрө боюнча кабар берейинби?" дегенде, ал айтыңыз деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ал-Фатиха сүрөсү жана анда бардык ооруга шифа бар деди. Имам Ахмад, Байхакки булактары. Оорулууга Куран окуса ал сөзсүз жеңилдик табат. Бирок оорусу канчалык азаят, канчалык шифа табат, ал Аллах Тааланын буйругуна, каалоосуна байланышкан. 5-ден Фатиха сүрөсүнүн өзгөчөлүктөрүнөн ал жаман көрө албаган көздөн сактайт. Сайд ибн Язид пайгамбарыбыз мага Фатиха сүрөсүн окуп дем салды деген. Табарони, Дарукутни, Ибни Асакир булактары. Имран ибн Хусейн радиаллаху анхудан риваят келет. Кайсы пенде Фатиха жана Аятал Курсини кайсы үйдө окуса, ошол күнү ага бир дагы жиндин жана инсандын жаман көзү тийбейт дейт. Дайлами булагы. Геп биздин эле амал кылганыбызга жараша болот. Мунун шифасы, таасири анык, күмөндүү эмес. 6-дан акылы кемип айнып калган адамга Фатиха сүрөсүн окуп дем салса таасири өтө чоң болот. Хариджа Тамими өзүнүн авасынан риваят кылат. Авасы айтат: "Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга барып, исламды кабыл алдым. Анан бир коомго кайтып келсем, ал жерде бирөө жин оорусу менен ооруп калган экен. Аны темир зым менен байлап коюштур. Анан анын үй бүлөсү менден: сиздин шериңиз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар жакшылыкты алып келген деп бизге айтылган эле. Сизде мына ушул ооруга шифа болчу бир нерсе барбы?" деп сурашты. Мен ооба дедим да, андан соң оорулууга Фатиха сүрөсүн окуп дем салдым. Ал дароо айыгып кетти. Кийин алар мага 100 кой беришти. Мен келип бул жөндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кабар бердим. Пайгамбарыбыз менден: "Сен мындан башка нерсе айткан жоксуңбу?" деп сурады. Мындайча айтканда, Фатиха сүрөсүн эле окудуңбу же башка нерсе дагы окудуңбу деп сурады. Мен: "Жок, мен ушуну эле окудум" дедим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага: "Ала бер 100 коюңду" деп айтты. Булак Абу Дауд. 7-ден Фатиха сүрөсү кажеттерди бүтүрүүгө өтө таасирдүү. Кимдин кандай кажети, максаты, арманы болсо, ошо кажеттерди бүтүрүүдө Фатиха сүрөсүнүн таасири өтө күчтүү, өтө зор. Абу Шейх Адрети Ато радиаллаху анхудан риваят кылат. Ал ага: "Качан сен бир кажетиңди бүтүргөндү ниет кылып калсаң, анда Фатиха сүрөсүнүн аягына чейин окугун. Аллах Таала кажетиңди бүтүрүп берет, иншаллах" деп айткан. Хадиси Кудсиде келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Аллах Таала ким менин Куранымды окуу менен алек болуп, менден сураганга, мага дуа кылганга анын убактысы жок болуп калса, мен ага суроочудан дагы жакшыраак нерсени берем" деп айткан. 8-ден Фатиха сүрөсүн уктаардын алдында окусаңыз, тынчтык, амандык менен уктайсыз. Анас радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам качан төшөккө жатканыңда Фатиха жана Иклас сүрөсүн окусаң, өлүмдөн башка бардык жамандыктан аман болосуң деп айткан. Муснат Баззар булагы. Шаддат ибн Аус радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам качан бирөөңөр уктайын деп төшөккө жата турган болсо, анда Курандын негизи болгон Фатиханы жана дагы бир сүрө окусун. Аллах Таала аны түшүнө чочуп бирдеме болуп калбасын деп аны сактап, коруп, көзөмөлдөп тура турган бир периште дайындап коет деп айткан. Булак ибн Асакир. 9-дан Фатиха сүрөсү Хамд, Аллаха мактоо айтуу сүрөсү деп дагы аталат. Анткени бул сүрө Аллаха мактоо айтуу менен башталат. Фатиха өзү ачуучу деген маанини билдирет. Мындайча айтканда, Курандын башы Фатиха менен ачылат. Жана ошондой эле бардык жакшылыктарды, илимди жана бакытты ачуучу. Фатиханын дагы бир аты китептин энеси. Мындайча айтканда, Куран-ы Каримдин негизи.
Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivayet kelet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha suresi Kur'an'ın enesi, kiteptin enesi, jeti kayra kaytalanıcı sure jana ulu Kur'an dep aytkan. Bulak Tirmizi. Gebir alımlar Fatiha'nın Kur'an'ın enesi dep aytılısının sebebi al Kur'an'ın en algaçkı süresi jana bardык ilimderdi özüne kamtып algan deşet. Mesela Mekke'ni şaharların enesi dep koyot. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuğulgan ıyık Mekke şaharı Ummul Qura dünyadagi bardык ayıllardan, kıştaktardın, şaharlardın enesi dep atalat. Antkeni Mekke şaharı turgan jer, dünya yüzündeki en birinci jarılgan jer. Oşonduktan Mekke şaharı kalgan bardык şaharlarga ene katar bolup eseptelet. Allah Taala en birinci Mekke şaharının jerin jaratıp, anan jer yüzün uşul jerden jaygan. Bir hadiste Peygamberimiz mындай deyt: "Ey, siler jerden sak bolup жүрgüle. Antkeni al silerden negiziңер. Silerden kimiңер bolбосун жердин üstünde kандай gana jakşılık je jamandyk kılbasın, ertenki günü jer kabarın beret" dep aytkan. Bulak Tabaroni. 10-dan Fatiha suresinin dagı bir atı Sabba Masani dep atalat. Sabba'nın manisi jeti. Masayinin bir top manileri var. Birinci manisi kayra kaytalanıuçu. Mında aytkanda namazdın ar bir ireketinde Fatiha suresi kayra kaytalanıp okulup turat. Ekinci manisi al iki jolu düşkön, bir jolu Mekke'de jana bir jolu Madina'da. Oşonduktan kaytalanıuçu bolup atalıp kalgan. Üçüncü manisi Fatiha suresinden keyin ekinci sure okulat. Dördüncü manisi bul masani sözü. Sana alkış aytуу degen sözden gelip çıkan. Mında aytkanda bul surede Allah Taalaga alkış sana aytılat. Beşinci manisi istisna. Özgöçö degen sözden gelip çıkat. Özgöçölügü Fatiha suresi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmetine gana ençilengen. Başka bir dağı ümmetke verilgen emes. Bunun dalili Fatiha suresi Allah Taala'nın arşının altından gelgendigi. Hazreti Ali radhiyallahu anhudan Fatiha suresi turalı suraşkanda al: "Bizge Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha suresi arştın altındagı kenden düşkön dep aytkan" degen. Bulak İshak bin Rahuyah. Bunun manisi bul sure özüne köptögen manilerdi, bazılıktardı, paydalardı, sırlardı, jana nurlardı kamtıp, bul ümmetke ken sıyaktu saktalgan. Bul sureni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizden başka hiç kim götüre albayt. Oşunduktan Fatiha suresini jaratkan Allah Taala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemga gana düşürgen. Altıncısı Fatiha'nın Sabba Masani'nin kayra kaytalanısının dağ bir manisi kança vakt ötpösün adam balasana kaytolodan tajabayt jana çarçabayt. Oşentip kıyamat günge çeyin kayra okulup, tilavat kılınıp üretile öret. Fatiha suresinde uşunda geremetler var. Alime Kur'an-ı Kerim'den gebir surelörünün Sabba Masani dep atalgany al yüzlükten tömönkülörüne tiyeşeli. Antkeni Kur'an-ı Kerim'den surelör jalpısынан 4 bölükke bölünет. Birincisi Sabu Tival, ikincisi Meun je Miin, üçüncüsü Masani, dördüncüsü Mufassal. Kur'an-ı Kerim 114 sureden turat. Birincisi Sabu Tival, uzun 7 sure. Andan keyin yüzlüktör. Mında aytkanda 100 ayattın tegeregindeki sureler. Andan keyin Masani, 100 ayattan tömönki sureler. Andan keyin Mufassal. Bul Hucurat suresinin Nas'a çeyinki sureler. Mufassal, Tival, Afsat, Kıssor, uzun. Orto jana kıska bolup üçke bölünет. Tivalu Mufassal, Hucurat suresinin Buruç suresine çeyinki sureler. Afsat Mufassal, Buruç suresinin Bayyina suresine çeyinki sureler. Kıssor Mufassal, Bayyina suresinin Nas suresine çeyinki sureler. Urmatlı bir tuğanım, ana şu videodagi islami sözdür jüreňizdegi bir jylуулukty oygotup ıymanыңызды tiriltken bolsa biz kuwançdabız. Mümkün bolsa biz bayandarın kırgızça oturgan alımlarının özüne je biz okugan islami kiteplerdi жазган jamaatga ak niyetler menen dua kılıp koysoňar. Ошондой эле kanalыбызга katılıp bul videonu bölüşkönüňer dagı islamda jayууга kılgan jardamыңar. Andan tышкары bizdin YouTube kanaldagı ar bir dini videolarının çıkışına kupuya akçalay salım koşup jatkandarga dagı iki dünyanın jakşılıklarını tilep ömürlerine, üy-bülelerine, işlerine bereke kalap dua kılıp koysoňuzlar. Barыбызdan jaratkan Allah özü razı olsun.